pauda Delhi da ticket ki wafam khanaruba Chief Minister N Biren amasung BJP State Unit ki President Khetimem Babananda Imphal da halakre ticket lauthokpagi wafam laikhai tadri lamdam asida laingakna helicopter service ki khudong chaba matam khara fangalam laba matungda matam khara leplurabusu service asi amuk hana hauragani amadi Myanmar gi tumu town manakta laiba kate yakoi haina khangnaba khulda tariba maitei singi marakta na chanabi amadi lining laison bungak na thamhori Kurumzari Times of Manipur News miyeng tabir bapunamakpu ARUNBALA na taram loksari pau sandok na pizari Tara Tares Suba Lok Sabha Mikhalda Lamdam Asida Sasan Pairiba BJP na inner amasung outer parliamentary constituency da kana na miref thadokadage khangdoknabagi damak center gi lusingba singa wa tanaruraba BJP Manipur Pradesh ki president su oriba Rajya Sabha gi MP Khetimem Babananda amasung Chief Minister N Birena ngasi numit yungba matung Delhi dagi Imphal da halakre khongset aduda Saruk yakiba Works Minister T.S. Biswajiti mangjaunana Imphal da halakrabani thenglabada ngasi hayeng sigi manungda BJP Central Election Committee na kana bu inner amasung outer da mirep oigini haiba adu lauthoklagani hairi Chief Minister N Biren amasung Khetimem Babananda anina Delhi da leiringai ngarang State Election Commission na khangat kiba mirep oiba yaba miyoi singi list ama pisin kiba ga loinana mirep oinabagi pisin kiba list aduda yaukiba miyoi singi marik sumba wafam singsu khanghalamke Hauzik Fawada inner da BJP ki ticket fanglaba yai haina panuriba miyoi singi manungda Dr. Ranjan KS Basanta KS Loken Panari outer dana Nagana taba miyoi ama ticket piraba yai hairi maru oina ticket tanari basing adugi manungda Benjamin Mate ticket fanglaba yana leiri hairi Amaromda Congress Party gi oinasu inner gi oina hanagi Chief Secretary O Nabakesor outer dana fungyar dagi case James ticket phanglaba yai haina thajanari Lamdam asida laingakna helicopter service ki khudong chaba matam khara phanghalam laba matungda matam khara leplurabusu service asi amuk hanna hauragani hiram asida report ama Lamdam asigi miyamna helicopter da nongthakki lambi da sathok sasin tawbagi khudong chaba phanglamba adu matam khara leflurabasu sahi asigi June thadagi amuk hanna lamdam asigi miyamda khudong chaba asi phanghangadawri Hiram masigi matang da Tom TV News na fangba paugi matung inadi Manipur lainga ki transport loisangi director C Athar amadi Pawan Hanski Deputy General Manager Marketing anigi marakta yana cherol ama khuyek pinaraba matung da chahi asigi September 13 dagi ahanba oina Imphal Jiribam Imphal More amadi Imphal Tamenglong gi heli service mathang hogdokraba matung sahi asigi February 13 dagi khanghodana helicopter service asi leptuna lakhibani Pau asina hai Manipur laingak amadi Pawan Hans anigi marakta tha taruk khakki oina service tobugi matam yana khibana matam adu lorakpadagi helicopter service adu left kibani tasengnamakti Manipur laingak amadi Pawan Hans anigi marakta yana khuyek pinakhiba adugi matung inadi sahi asigi March taruk fawba service togadabani adubu marakta lekhiba asi kari maram gino haiba ngasi fawbada Manipur laingak amadi Pawan Hans anigi maikaidagi ngasi fawbada wafam amata fongdokpa laitri Serek sida leptuna lairiba helicopter service asi hohananaba lainga ki mari lenaba loisangna tender toba loire anouba company amana tender adu mai pakre thenglabada chahi asigi June thagi ahanba chayoldagi service hohananaba thaurang loire hairi Myanmar gi tumu town manakta laiba kate yakoi haina khangnaba khulda tariba maitei singi marakta na chanabi amadi lining laison bungak na thamhori kangbu kharana masagi lining hundoktuna Buddhist lining chatuna Myanmar lainga ki kana ba fangnana ba khona hori hiram asida report ama Matam kayadagi Manipur ga yumthangnariba Myanmar gi tongan ba mafam kayada khunda laitaduna laikhraba mitai sing Myanmar da laikhibana maitai sing chatnalon chat amadi lairon tinson yauna mama marol fawba ngangba haitaba kaya ama lehuri masigi mathakta Myanmar da khundariba maitai kharana masagi lining haudoktuna Buddhist da onsinduna Buddhist lining hauri Ningthi haina khangnariba turel asigi mathakta khunda laitaduna lairiba maitai yauna atopa mafam singdagi honglakpa maitai kaya ama Myanmar gi tamu town manakta lairiba kate yakoi haina koba khun ama hawkhiba chahi 13 rom khunda duna
ahan oiraba oirabi yauna miyoi yangkai mukna khundariba khun asida ningthau khongjam takhelambam sagol sem yauna tongan ba yumnak sagai kaya ama khun asida khundari hairiba khun asida maitai sing asi Myanmar gi taksi khong homilen amadi ningthi rom dagi lairambadagi mafam asida honglakpani khun asida lairiba yum ayamba lanna tarabasu thodok wathok singda amaga changna duna mateng kaya amasu pangnari ngasidi khun asida lairiba sumate kobi nupi amana chahi kaya dagi mahaki mayumda laisang sajaduna mafam aduda nongpok ningthau amadi ima panthoibi atya kuru sidaba yauna hairiba laising asibu latluba maitai sing chatnabi ngaktuna seba tawduna thamhori khun asida chahi khudingi lamtagi tarani panba numit asida nongpok ningthau amadi ima panthoibi yauna atya kuru sidabagi mafamda sareng katuna thawni jari manipurdagi lakhiba mutua museum director su oiriba mutua bahadur masa yauna miyoi kayana khun asida laktuna kumsi sahi asida chaklon katli hakum chahi lisingani tarani pandana mafam asida chaklen katuna mafam adugi miyoi singna chaminakhi mutua bahadurna ekhoi pawmida phongdokladuna hai Myanmar gi ningthi turel yauna tongan ba mafam kaya dagi honglaktuna mafam asta maitai sing oiba anoba khun ama khundari masida maru oina nongpok ningthau ima panthoibi amadi atya kuru sidaba lamta tarani panbada chahigi chaklon katpa lakpani masimak joina khundari ba maitai singna masagi nat amadi lining laison phijet chakcha ngakna thamnabani haikhi masida Manipur da lairiba lup yauna tongan ba miyoi kiana Myanmar da lairiba maitai sing asibu mutkhi gadara haiduna maitai singna khundari ba mafam ayambada chattuna mafam adugi maitai sing unaduna chatna lon chat yauna atopa kaya ama takpi tambi bagi thabak chathari khun hai ba tare ngasi dina sahi tara ga ma tholong ni mawang gi khunda la chat ma la ba khun mani khun asi maru oina aikhoi gi ningthi khun amadi homalin amadi ate ningthi khumwan pai nga ta ba mai che hi na punjalaga nong ni thengni ba khun lamani khun la si ngasi maru oina pangthok li bi si kari da bang sa hai tar ga di hari ba lali ba lai hi no kon so amadi ima panthobi amasong atya guru si da ba hari ba lai asi akhoi gi lapta gi tarani pan ba numit ta sahi khuding gi oina anoba akhoi gi samjang bi sareng katuna phu hoduna afapa cha yengba adugumba chahi oiba chalong katpa adugumba thawram si da akhoi masida akhoi iphan dagi tonga miyoi si khara laktuna thawram si pangthok khani CC Higher Secondary School gi mayok na badalaiba kangla mota ngasi nongmanini gi mamangdagi lainga ki fishery department athadaduna thamba nga sing sirga takholakpadagi ngasi mari lainaba loisang singna yengsinbaga loinana sengdokpagi thabak sathakre Manipur Pollution Control Board ki official singna ngasi ising adu sangeng sathabada pumle haiwa khangba ngambadagi lainga ki mari lainaba loisang sing fishery forest Manipur Police amadi National Disaster Response Force ki apunba kangbuna sengdokpagi thabak sathabaga loinana mahik matai sing hanana ba hidak langthak sing saithokre masida karigumba ising asi fagathan bangam drabadi sing thokna bagi thawrang su lokhalagani hairi Hauzik pawgi marakhan atenba break amatang logzari Nongin Service, a multi-service provider. Yumthong khudingda service fanghanjari. Mobile application ki khuthangdagi su online da order tawbagi khudong chaba leiraba. Pizariba service singdi electrical service, plumber, housekeeping service, breakfast, lunch and snacks service, painting service, welding service, photography and videography service, catering service, beauty service, interior design and construction, tutor service, security management, vehicle repairing service, e-taxi service, computer and printer repairing and installation service. Aikhogi address Kaisampar Hodam Leirak opposite oil pump. For more details, please contact us at 76410-15632, 8787-455-896 or download our free mobile app Nongin Service from Google Play or visit our website www.nonginservice.com or mail us at nonginservice@gmail.com.
ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुक हन्ना तराम लोकसरी मियोई मंगाना फादुना पुखिबा सही नौरिबा नुपा मचा अमा तमथीना फुरबा मतुंगदा मयुम मयाक मनाक्ता हुंदोक पिरमले थौदोक असी था असिगी तांग तरागा मंगागी नुमिदांग वाइरम पुंग मंगारोम ताबा मतमदा उरिपोक सोरबोन थिंगेलदा थोकिबनी तमथीना फुरगा हुंदोक लमलबा नुपा मचा अदु लैकाई अदुमक्तगी के बोरी सही तरागा हुंदोय अपोकपा सिकंदर कवी हौजिक वाखल चोइदुना लैरी मखाताना मपालमदा पुदुना लायंगनबा थौरांग तौरी हाइरी थौदोक असिगी मतांगदा इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदगी पावगी मतुंग इनदी था असिगी तरा मंगागी नुंथिल दा मसागी लैकाइदगी मियोय मंगाना फादुना पुख्रबा मतुंगदा इरोय सेंबदा तमथीना फुरगा अमुक हन्ना मसागी लैकाइदा पुरक्तुना लंगथोकलंबनी थौदोक अदुदा सेनरिबा मियोय सिंग मनाक नकपदा लैबा सीसीटीवी फुटेज की मतेंगदगी मसक खंगबा ngamkibaga loinana मियोय अहुम इम्फाल पुलिस ना ngarang fagatpa ngamkre नोंमगी ओइबा लेमना लायंगबगी थौरम अमांगसी युरेमबम अवांग लैकाइदा लैबा साउखत थौरांग लुफ की संगलेंदा पांगथोक्रे लायंस क्लब ऑफ इम्फाल ना लायंस क्लब ऑफ इम्फाल वेस्ट अमदी साउखत थौरांग लुफ का खुसमनरगा पांगथोकपा लेंगना लायंगबगी अदुदा डेंटल पेडियाट्रिक मेडिसिन अमदी गाइनीदा लायंगबगी खुदोंग चाबा पीखे डॉक्टर अमदी पैरामेडिकल स्टाफ कयाना सरुक याखिबा लेमना लायंगबा अदुदा हिदाक लांगथक कयासो लेमना पीखी कैम अदुगी मतांगदा लायंस क्लब ऑफ इम्फाल की सेक्रेटरी लायन वाहेंगबम ज्ञानमणि ना हाइकिबदा ngasi पांगथोकलिबा कैम असिना अहुमरक सुबनी मियोइबगी सेवा तौबा हाइबसी लायंस क्लब की अचौबा मिटेंग अमनी अना आयेक याउदबा समाज अमा ओइननबा होनबदा mateंग पांगबनी हाइखी ngasi tang kainosida satharaga akhoi doctor marap arrange torogi hidak myam torga pina bani legai dugi appeal dugi matungi na koine response tawbungam do mating pangjaboi gwani diabetes ki dudi ama ICD academy of the world diabetes day ga mari leinina akhoi gi kainona tawjabni akhoi gi lion club imphal na 14 उसे कोन नोंगचुप जिला परिषद की मनुंग चन्न लैबा लोकल क्लब सिंगदा लाकदोरिबा यावसंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल गा मरी लैनना साना खोनाबदा सिजिनगदबा पोलम सिंग यंथोकपगी थौराम ngasi सिंगजमै खेत्री लेकाई मांदवता पांगथोकरे नेहरू युवा केंद्र इम्फाल ईस्ट की मखादा पांगथोकिबा थौराम अदुदा जिला परिषद असिना कोनबा मफम सिंगदगी लाकपा क्लब सिंगी थौमी सिंगदा नेहरू युवा केंद्र की डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के एस इबोहन बी यावना मियोय क्याना सरुग्याखी Dynamic Manipur na sinduna leadership and financial literacy haiba team da Dynamic Manipur gi taramanga suba inspiration episode ngasi Mantripukhi da laiba Rotary Club of Imphal da pangthokre thoram adu da Institute of Cooperative Management ICM की director Dr. N. Ranjanana building a positive attitude and leadership amadi Assures Assets Advisory Private Limited Imphal की president amasung CEO Oinam Patel Singh na financial literacy on wealth creation haiba hiram Singh da wafum kaya thamki Tom TV News ka wari saraduna Dynamic Manipur की general secretary Thoksom Rosanna tongan balamda mai paklaba professional kaya gi punsi wari amadi pautak kaya gi matengna hogalakliba naha singi pungning थौगतनबगी पांदमदा इंस्पिरेशन हाइरिबा प्रोग्राम असि तांकक नाइना सथजबनी हाइना फोंदोकी इसामक्ता अखोइदा कंपिटेंट ओइबा अदुगुम्बा लीडरशिप की क्वालिटी अमा सेल मतमदा इंडिविजुअल खुदिमंगना सेल मतमदा अखोइगी सोसाइटी से चौखटकदौनिना सिगी मरमदा अखोइगी यूथ सिंग सिदा इंस्पायर तौबा अदुगुम्बा प्रोग्राम नि अदुगा फाइनेंशियल लिटरेसी से अखोइगी लाइक तमी बखोइगी करिकुलम दसु फाइनेंशियल लिटरेसी की मरम दसु अखोइगी पाकना यावदबनिना अखोइसे मास्टर लोरे पीएचडी लोरे हरगसु अखोइगी थबक तौबा फंगदबा गवर्नमेंट की थबक फंगदबगी मयाम अमा अखोइदा क्रिएट तौरिबसे फाइनेंस असेंबगी अखोइगी वखन खलुरगदी पैसागी हेता तारकपा अदना पैसाजे कमाई तानबे याई का हाइबगी मरमदा अखोइ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन वेल्थ क्रिएशन हाइजिदा अखोइ सर पटेल ngangbibani ngasigi sida ana akhoi ngasigi unemployment gi achuk chawraba issue ama leirise ngasigi event se yauraba matungdadi akhoi gi paisa se samaina akhoi create tawba yaina sakop akhoi se isana self sustain ohenba yaina haibagi adu main theme du da akhoi ngasigi program se pangthokpane adu सही असिगी ओइना लाकदरिबा याउसंग कुमैगा मरी लैनना पांगथोकदबा निम्फुगा मापल लक्सुबा एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2019 गी मांगोइनना सिटीजन क्लब वांखै खुनौ सोयबम लैकाइना सिंदुना ngasi क्लब असिना कोनबा मफम सिंग पाना मरी थोकना खाइदोक्तुना सिट सेंगबगी थबक सथखरे कौब्रु थांजिंग वांगब्रेन अमदी मोइरांग पाना हाइना पाना मरी खाइदोक्तुना सथखिबा नोंमुगी ओइबा कैंप अदुदा मियोय समगा हेनबना सरुग्याखी कैंप अदुदा सरुग्याखिबा सिटीजन क्लब की प्रेसिडेंट नोंगथोंगबम रोमियो कुमारना लमदम
asida sport pu mapung phana yokhatnaba amadi lu nana lainanabagi pandamda ngasigi camp asi sathavani haiki अखोई स्पोर्ट्स तौदोइसिना 21st of March तगिना 24th of March पौक चथजगदबा सिगी मांगोइना अखोइना तौजबनी अखोइना कर्टेन राइजर हाइतारे अखोई स्पोर्ट्स लोइनमा अखोई इमाई बेल इचलिसे पेंगा लोइनमा पुन्ना सरुक यामिनबा अमतोइना थबक सुमिनबगी अदुगुंबा नुंगाइबा हाइजनिंगबदी अखोई मणिपुरदा इम्फालदा लेरिबा क्लब मयाम ऑर्गेनाइजेशंस मयाम सिनासु असुमाइना लू नानबगी थबक सेंगदोकपा सादोकपगी मयाम से तौरगदी अखोईगी कम्युनिटी अखोईगी एरिया से हेना फगत हनगनी हाइबगेसु हाइजरी पौदमजरिबा कैमरा पर्सन शरद चंद्रगा लोइनना ब्लेसिंग गैंग माई वंखै खुनौ सैबम लाइकाई सिटीजन क्लब इम्फाल पाउगे मरथन अटेन ब्रेक अमतंगा लौजरी lamjingba jewelry na adom khwaidagi asengba sana khwaidagi ahongba sana asamalda fanghanjari aikhoigi service sing di inat kyoiba design sing ready made ta fanghanjari singnaningai oidraba asengba sana khaktamak pizari manung matam sana order delivery sing pizari sana asamal khwaidagi nemna logzari nomaizing numitsu adomgi service ta leizari Nasimak Lengsin Birau, Lamjingba Jewelry Private Limited, DM College Road, opposite Memsi Mall, Thangmaiban, Imphal West. Email lamjingbaJewelry@gmail.com. Website www.lamjingbagoldbank.com. Contact us at 764293445 and 94029923991. Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Hello, good morning sir. Welcome to Lamjingba Motors. How may I help you? lamjingba motor na miyam da kana ba piri sing se kari kari no Khudong chaba kaya ma pizari. Aikoina phanganjari ba products sing di trucks, tippers, haulage, bus, amasung chainset ni. Documents ichang changdana adomi sale amadi matam manghandana loan gi khudong chaba pizari. HDFC Bank, Lamjingba Finance amadi Shriram Finance kasu khutsamnana jangshin minari. Matik charba khutsu khulai amadi crane yauraba. Aikhoigi sport servicing van adongi damakta matham pungbada leijari. Bus sing yonbada natana school, college, universities, office ki tama contract basis ta lobi bagi khudong chaba su thamjari. Amadi genuine lay parts sing su phangbigani. Adongi mai pakpana aikhoigi su mai pakpana. ब्रेक की मतुंगदा मयाब मुखहना तराम नौक्सरी लोक सभा मिखल की कैंपेन हौदोकपा ओइना कांग्रेस की प्रेसिडेंट राहुल गांधी मथंग सयोलदा मणिपुर यावना अवांग नोंगपोक की खोंसत्ता लाकदरी गांधी ना खोंसत असिदा मणिपुर त्रिपुरा अमदी अरुणाचल प्रदेश ता लोक सभा मिखल की दमक कांग्रेस की कैंपेन हौदोकलगनी हाइरी लागलिबा मार्च तरा माफंदा राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश तगी इम्फाल दा लाक्तुना मथंगी नुमित्ता इम्फाल की हफ्ता कांगजेबुंगदा मिखल की रैली अमदा वांगांगनी अदुगा महाक त्रिपुरा की दमक मणिपुर थादोकनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की कांग्रेस प्रेसिडेंट गैखांगमना ngarang फोंदोखी लोक सभा मिखल की मांगोइनना अरुणाचल प्रदेश ता कांग्रेस पार्टी ना लमदम अदुगी रीजनल पार्टी अमा ओइरिबा पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल PPA गा मपांग ओइमिनगनी हाइना ngarang लाउथोख्रबा मतुंगदा ngasi PPA ना कांग्रेस अमदी भारतीय जनता पार्टी BJP दगी लाफना लैबा पाबगी वाफम फोंदोखरे अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रेसिडेंट ताकोम संजयना नुमित खरनिगी ममांगदा पार्टी असिना PPA गा पुनबगी वा लोइनरे हाइना फोंदोखिबनी पनबयाबदी अरुणाचल प्रदेश ता ममांग सही December da PPA gi legislature ani Congress party da yaukhiba laikre aduga 2016 da PPA gi punna MLA nimfugo humdoi leibagi manungda kunthra humdoi na BJP da songsinduna Arunachal Pradesh ta BJP na lusingba pema khandugi laingak lakhibani tha asigi taramanga da New Zealand gi Christmas Masjid Rota Thokiba Nongmei Kapagi Thodok Aduda Laikidaba Miyo Yankai Adugi Manungda India Masa Manga Yawi Haina Ngasi Indian High Commissioner Fongdokre Laikidraba India Masa Manga Sing Adudi Mehboob Khokar Ramis Bora Asif Bora Ansi Alibaba Amadi Ozair Khandini Panbayabadi Hozik New Zealand India Masa Lak Anirom Lairi Masigi Manungda Lising Kuntra Romdi Laivak Aduda Mahi Masing Tamliba Mahiroi Singni Hairi ngasi ayuk phone ki ba pause singda kari kari maru eba pau yauri bage habdu myam punna muk mieng taminasi
पोकनाफम इंडिया की प्रेसिडेंट ट्रिपल ओलंपियन बॉम्बेला पद्मश्री अवार्ड खुशी नखरे लोकसभा मिखल लिसिंग अनी तराग मापल कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी मास स्कूल इम्फाल लाकदौरी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी का खनरे मिरेप लौथोगनी ओ इबोबी नागालैंड की जखमाद इम्फाल चतखिब गाड़ी पुंग खर थेंगलुरे हुयेलन पाव मिखल पांथोकदब पुंग निफु निपाल वाइंगैदा मैनिफेस्टो फोंब यारोय ECI प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मणिपुर की आर्चर बॉम्बेला पद्मश्री अवार्ड खुशी नखरे इंडियन आर्मी ऑपरेशन चथखिब लेते खुंजा सिंह संगाई एक्सप्रेस मिरेप सिंह की मिंग लाउथोक हौख्रे मणिपुर की मिरेप सिंह लाउथोकनब कन्न खनरी ड्रग कोनना मियोय तरेट फाबदा सिक्योरिटी पर्सनल मंगा यावरमले थौबाल चांदेन की SP सिंह पोस्टिंग पीख्रे इसेल एक्सप्रेस CLP की मिफम पांथोकना लोकसभा मिखल माई पाकनबा कुपन खनखरे टिकेट की मतंगदा AICC की लीडर सिंगा उनरुरबा MPCC की लुसिंग बसिंग इम्फाल हलखरे BJP की दी आउटर की टिकेट पीदब मियोय खदोक लोइखरे PM उनदुना टिकेट की वाफम लेखाई तानबा अरुब मिफम पांथोखरे हेल्थ कार्ड पाइरबसु कानबदी फंगद्रे सुषमा बेनिफिशियरी सिंग मरी लेना होल्डिंग लौथोकनबा खंगनखरे इरेइपाक कांग्रेस की टिकेट लाउथोकना AICC ने रिजर्व तौखरे BJP की सेंट्रल इलेक्शन कमिटी की टिकेट की खनखरे मिखल द मनी पावर सिनब थिंगनबा कमीशन की फिरेप लई पेड न्यूज सेंसिनबा अवेयरनेस इम्फाल इस्ट पांथोखरे सेल की डिमांड सेनबा मियोय अमा पुलिस न फारे सना लेपाक गायखांगंग ओ इबोबी हलखरे इनर अमसुंग आउटर कंस्टिट्युएंसी की मेरेप हाई कमांड सिनरमले CM बिल ngasi हलकलगनी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी न ओइना मिरेप खलगनी CM IST का की सनफम लेत्रे W सुषमा नारोल की थौदा कांग्रेस की इनर द ओनब की शोर आउटर द के जेम्स टिकेट फंगलब याना लई BJP पार्लियामेंटरी बोर्ड ना मणिपुर की टिकेट खनखरे ngasi लाउथोकलब याय पेड न्यूज की मतंग द अवेयरनेस प्रोग्राम पांथोखरे गाइडलाइन थुगाइरलबदी मीडिया की मथक एक्शन लौब याय लोइसलकपदा मरुएबा पाव अमुक हन्ना दिल्ली दा टिकेट की खनरुबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अमसुंग BJP स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट खरेतिमयुम बाबानंदा इम्फाल दा हलखरे टिकेट लाउथोकपगी वाफमदी लेखाई ताद्री लमदम असिदा लेंगाटना हेलीकॉप्टर सर्विस की खुदोंचाबा मतम खरा फंगहलमलबा मतुंगदा मतम खरा लेबलुरबसु सर्विस असि अमुक हन्ना हौरगनी अमदी म्यांमार की टुमु टाउन मनाक्ता लैबा काते याकोई हाइना खंगनबा खुलदा तारिबा मैतै सिंगी मरक्ता नाच चनबी अमदी लाइनिंग लाइसन बुंगाकना थमहौरी हौजिकी वैनदी मणिपुरी पाव मतंग असदा लोइजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मियंग ताबिरु पुनमपु अरुणबलाना अमुक हन्ना खुरुमजरी